tātou whamanua i lo tātou wali i le suafol te mamalealo, maleanga pa ia. O a ule nei le li ia whaia i a tea au e tusa o lo fina ngalo. Tātou vivi i atu i le atua i lona vi inga. I whaatasi le li ima au tau, i whaatasi o ia maro o nganga, o le wholwholanga, o le vingiria pa ia, luka. Whaauta foi, o le ato oe, ma e whana wina se tamatane. O le ono masina ua awina mai ai e le atua o le angelo kapirielu i le ai o Kalileia, o Nasareta le ingoa, i le tau pou le ainga o Tavita, o whauwhautane i le tangata ingoa i a Iosefa, o Maria fo i le ingoa le tau pou, o urwhale mai le angelu i a te ia, o nwhapea mai le o ia, si o alofa i a te oe le wa alofa ina, o i a te oe le ali, a uatu o tupale o ia i le na upu, mo tau mana tu natu fo i o ia, pese ale o winga o le ia lo whaanga, whai mai fo i le angelu i a te ia, Maria e, a ua i te fefe, wa alofa ina mai o ele atua, whauta foi, o le ato oe mai whana wina se tamtane, e te whaingoa ia te ia o Iesu, e sili o ia, ta ua foi o le alo le sisiri ese, e foi atu e le ali i le atua ia te ia, le nofo inga ta vita lon tama, e whai o ia matupu, i le ainga o Iakopo e whaavavau, o lona malo foi e le aiso na ngā taanga,
Pea tu leo Maria i le angelu. A whapewhea le mea nei a wā o te le i lo se tane. Tali mai le angelu ia te ia. E fio ifo le anganga pa ia i lunga ia te oe. E whamalumalu i fufo ia te oe le mana o le sisiri ese. O le mele ta ua il tampa ia e whanau mai. O le alo le atua. Whau te foi. O rau a inga o il sapeta ua tō o ia ina walo o matua. O le tamatane foi lana tama. O le ononga masina le nei i lena ta ua e pā. A wā e le ai lava se mea e tasi e le mawhaia e le atua. Whaiatu Maria, whauta o au nei o le au auna le alii. Ia whaia ia te au e tūsa malau whetalainga. Nā ru ese ai leo le angelu ia te ia. O le tala le leia le alii. O le tō whinga le atua e tu sao e le whataua na wina. A wafo i wa ia si la fia tātou te ito atasi i tu ai ngā loto ma tiute tātou te au ngā iai. Ma ai fo i tō fia o le teine tāu pou o Maria o le a tō mwhanau mai eile whaola. O wala au lia tātou te ito atasi u malava e lo tātou tamā i tō whinga nā tātou te ngā lulue ai nei. Si la fia fo i le atua leisi la asanga lea o le a tātou wanga i atu iai. Ai ala ona le tau nuu o na ua tātou whaana nau tele ina ia lolou mai e ia i le awala lea tātou te mana nao iai. Ai tia i le awala o saunia e ia mo tātou. Se aua le musu e polonga. A whailawa o le nālewala aua le ali i mo oe. Aua e te sola e se ai. Ne i tau nuu i le upu. E sao mai le ulo e pau le afi. Po le alawa lou wala au lia. Tu mau mo wha maoni iai. O lo iai foi ma lou manuia i ina. Ia tātou te talo. Whaaftaita mā wai wala au lia ma te tofi mātou pei ona e whina ngalo ai. Pangalea o le tele o taimi e fia whai lava o mātou loto. Le ali i e whaamnino mai i o mātou wala. A wā o lo whina ngalo. Lea mātou te manuia ai foi. Ona o ke riso lo walo le soifua mpule whaatasi ma oe. Ma le nganga pa ia i le whaavavau lava. Amene. Ina ngaro pa ia o Iesu o sili lo wanga malu. Maria pa ia e le tinao le atua. Tārusia i mātou lo sulfa i atu i ati oe. Iosefo pa ia e tārusia i mātou. Mikael pa ia le alka angelo. Lo mātou sulfanga. Tārusia i mātou sulfa i atu i ati oe. Keri soe mātou te ifo mwhafta i atu i ati oe. O lo kolusa pa ia na e whaola i nā ilo langi. I whamnuia mai ati i tātou le atu e oru mana u ma le swafol te maa. Ma le alo, ma le anganga pa ia. Amen.